Садись. Давай херячим. Хуй его знает, дядька. Только что ракета пролетела прямо вот так вот, блядь, вот тут. Inilah rekaman detik-detik roket Rusia bombardir Kiev, Ukraina. Warga terlihat panik dan berlarian menyelamatkan diri setelah rentetan roket Rusia berdatangan. Rekamannya ramai beredar di Instagram pada Selasa, 11 Oktober 2022. Diketahui, sejumlah ledakan keras yang diduga akibat serangan roket Rusia terdengar di pusat kota Kiev pada Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Media Ukraina Susplain mengutip layanan darurat yang mengatakan ada korban tewas dan terluka di Kiev. Saksi melihat kawah besar di salah satu persimpangan pusat kota dan mobil di dekatnya benar-benar hancur, menghitam dan dengan bekas pecahan peluru. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Lviv, Ternopil, dan Zhytomyr di barat Ukraina dan Dnipro di Ukraina Tengah. Serangan terakhir di Kiev terjadi pada Juni, namun tidak seperti serangan sebelumnya yang sebagian besar melanda pinggiran Kiev. Serangan Senin 10 Oktober ini menargetkan beberapa lokasi di pusat kota, menurut laporan Guardian. 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 6 пунктов управления вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Верхнекаменская, Бахмутская, Артемовск, Угледар, Донецкая Республика, Павловка Запорожской области, Благодаров Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах. Уничтожены 5 складов боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березниковата Николаевской области.